shit kid. Fuck now, cause you never to the bitch. And you be rockin' better like the devil when he bitch. In the break of day, let me go, never to the bitch. In the money is a gift. I pozdrav me ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft Survival Games. Danas smo na MCSG na mapi Alaskan Village i trenutno ne mogu previše glasno da pričam, pa ću vjerovatno malo puhati u mikrofon, tako da se izvinjavam unaprijed. Veliko hvala Lokiju koji mi je napravio ovaj intro koji ste vidjeli na početku, tako da idemo na spawn. Okej, slabo šta sam uzao. Onaj ko da ima kill auru, ne znam. Neću nikog da optužujem, ali tako mi se učinilo. Mada vjerovatno nema, ne znam. Imao je cape, koliko sam ja vidio. Idemo gore. Oh my god, ne mogu da kupim. Ne mogu da kupim chestove. Iz ne znam nijakog razloga. Ok, već je malo bolje. Imamo weapon. Ima tu tier 2, nju ću prvo da uzmem. Malo ko zna za nju. Samo mogu reći pa oni nisu stekovani, ali meni će sad vjerovatno ovdje zalagati, to jest staće se frizovati. Da, kao što sam rekao, sad ćemo sačekati malo da odfrizujem, ili će me neko ubiti, ili ne znam. Ajde, molim te brže. Ok, ja sam full iron. Šta je ovo bilo, majko mila? Full iron preko noći. I ovo ću tu da stavim. Nijem sad nekog vremena da to sve ja namještam. Idem se fajtati, pošto popet ću se ovuda na njih. Daj, nemoj frizat sad, nemoj, molim te. A nemoj ni dropat. Previše tražim, brate. To su sastavni dijelovi Minecrafta. Vidi, onaj mu lik nema armora, a on pobacu tu armor. Ej, glupana. Ok, on je dead. Hajde, idem i njega da ubijem. Katniss, šalim se. Ne mogu to odatle. Katniss da uzmem. Dođi vamo. Dođi bolan, nemoj me mučiti. Dajte. Ja ću ga sad malo targetovati zato što mi treba. To što nije ništa. Kasnije će se lik stekovati džabe. Da on nije spektator, Znaš koja bi to fora bila? Stani. Sad ćemo mi to povjeriti. Ne znam. Ovi su timeri. GG. Ne, nije on spektator. Ne. Nemam fishing rod, ali nema veze. Tu ću mu presjeći. Nisam uspio. Ulagalo. Opa. Znači, uteku mi. Nećeš uteći, nećeš. Meni fali po srca. Tebi će sada svo srce fali. Bro, Harse. Šta si ti pokušao? Ok, reći. Vidim lika iza onog. Njega ću easy ubit, nadam se. Koji on weapon ima, nemam pojma. Diamond sword, pa ja zaboravio, brat. Gde sad ono? Tamo je lik isto ono. Stacked. Ona ima diamond sword, ja bježim odavde. I ja ovu epizodu izbacujem kakva god bila, jer stvarno ne mogu da snimim baš neku ekstra epizodu. Kada god me ubiju, ja ću izbaciti, čao. Jer ne može se više da snimi bez teammate-a, tako da to je surova realnost MCSG-a. I da li je to team na spavnu? Vjerovatno jeste. Stvar ne, on je njega ubio.
Opa. Opa. Imam ja Diamond Sword mišu. Opa, bježimo odavde. Postalo je već opasno. To. Ti sad moj. Tako je. Jesam dobio critical. What? Jeste vi možda 3 team? A da, laguj ti. Jesam dobio jednog u vatru. Nemam pojma. A znam da će me sad ubiti likovi. Ono. Laganica će me ubiti. A da, 3 team su. Logično. Mislim, to je sasvim logično jer je ovo MC SG i 3 team više nije rijetkost. Oho. Znači ja sam gotov. On će mene ubiti. Jer nisam ni Huahvi ni Creeper Farc. A nisam ni... Na de ti laguj, ne znam kad me može hitat, brati. A daj. To bilo to za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, vidite evo kakva je situacija na MCSG-u. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi, čao.